Uwei Rangbah kat baudang ya lenti nak kesurok selendat ke Jakab bat yeng sa ulat ke Jela kata hapersya ke State Convention Center ulah syak syok pen Mynsaw ke kenhun kirunar ki basuba deki Khynnah di drugs haka janmit jong ke ar tarik unai lar arhaja arpusan. Kibri ke biya lenti habak yoi kate ke jeng syok kila yeng bat lejarap yau te Rangbah bat lalap baula Mynsaw jur. Markom ta kibri kila bat ye kite ki Khynnah samla ki badan kti ban syok yau te Rangbah bat bon naki kila light pen bat layok bat tang laingut. Yau te Rangbah la penkit che civil hospital Shillong ban yok jing sumar namar baula Mynsaw jur bat la ong baula syakura daki Knuckles. Ki Paidbah kila bitar ya ke jingle kite ki samla bat kila don ki bakal ketak tiru yaki. Kam hadien yakini ki laingut la ra lang che civil hospital da ke jingwan poi ki bor pulit. Drok sini. Penir nikel apa? Penir tu nikel. Tan gi sini. Mana tan gi ini? Berapa kawan? Nikels, obat ke nikels. Mut bak kenya tengah edang apat ngai lek pan ngaku pelak tu wei. Siak nak ke dan tu. Oh, yomi wan ni tanong yom debun bru sai tai chong ini na yo chong adian gari tai yo bun bru ti yo pla tepat yo. Berapa ini yo lang bro ngai lek. Mana bayi ini kong doi gini? Ini kong kerja aku nak. Nikel. La ayam bulat. Oh, nak wan negeri mah. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha Pyndonkam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.